Nongeye kubasuhuza ni Calvin Sport Class. Ijoro ry'UEFA Nations League ukuntu ryari rigenze, Espagne rwose yaraye isezerewe na Portugal kuri penalite 5-3, aho Portugal yaje kuba mbere y'umukino, mbere yuko bajya muri extra time bakajya muri penalite, byarangiye match ari 2-2. Espagne yaje gufungura izamu rero itsindiwe n'umwana wayo muto cyane Zubimendi. Portugal ihita yishyura iki gitego gitsinzwe n'umusore wayo ni Nuno Mendes amaze kugitsinda umwataka wa Espagne nawe ahita agiterekamo ikindi cya kabiri. Cristiano Ronaldo CR7K yaje kuba yishyura atsinda igitego cya kabiri, bajya muri extra time birangira n'ubundi ari 2-2, bajya muri penalite birangira 5-3. So Cristiano Ronaldo rero yaratangaje avuga yuko atagisezeye kuri ino match, azasezera igihe ategeze atangaza. Ese yazasezera nyuma y'igikombe cy'isi kizabera muri Amerika 2026? Nyandikira muri comment.